Na Shatský odboru za kulturu i Shatský vývršného odboru Nacionalного совіту Руснацох rozpravljaloše o rozpodeľovaniu sredstvoch po konkursu. Znamy, że sytuacja do Szczeszka i wszędzie powtórujemy koło sredstwach za Nacionalny Sovit i że jeszcze nie mamy решения o tym, że kiedy ostaniemy za to rok. Między tym zohľadom, że sme už na pol roka za manifestacji już i otrimani. I neobchodné vypláciť dlústva, ktoré nastali pri organizácii. Takže sme še poradili zážljivými hlasami i po principu prešloho roku 1 250 000 dinari sme vyhlasali i rozpodelili na 18 našo manifestaciji. To ti sredstva Hviljkova še nahodza na žirorahunku Nacionalnom sovitu. Ne znam či u calje, ali jedna čast sredstva i jedna čast sredstva še tako i počne davac, pogotovo za evti manifestaciji, ktorí prešli, že bi mohli ľudia vyplatiť svoje dlústva i za evti, ktorí švižo prihodze, jak napríklad Kocurska žatva, melodiji i tak dalej. Dom kulturi Ruski Kerestur za Červenu ružu dostanje najvecej 200 000 dinari. Kocurska žatva i Horski festival Karpati po 120 000. Projekt Najšenje za budze, Đurđov i melodiji Ruskog dvoru Šit po 110 000. Dramski memorijal Petra Rizniča Djadji i Kostelnikova Ješenj 100 000, Veselinka 90 000 dinari, a drugi projekti dostali menjej, ali nje menjej jak prešloho roku.